بزانستی و کار برەڤنفشێکی ئازاد پاشە ڕۆژێکە ڕوونیدای vê diçin. Dibin vî sernavî de Yekîtiya Xwendevan û Ciwanin Demokratî Kurdistanê Rojava di xizmeta ciwan û xwendekarên Rojavayê Kurdistanê de kar û çalakiyên xwe berdewam dike. Herî dawî, Yekîtiya Xwendevanan Xoleka Medyayî ji hejmarek ciwan û xwendekarên Rojavayê Kurdistanê re derbarê bikar anîna mobaylan bo karê rojnamavanî birêkxistin kir. Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistanê Rojava bi hemahengî Yekîtiya Qutabiyên Herêma Kurdistanê Xoleka Medyayî ango workshopek derbarê bikaranîna mobaylan bo karê medyayî ji hejmarek ciwan û xwendekarên Rojavayê Kurdistanê ku piraniya xwe ve xwendekarên zengkoyên Herêma Kurdistanê beşê ragihandinê bûn. Di her du rojên în û şemiyê de dibin sernavê ragihandina mobaylan ango Mobile Journalism birêkxistin kirbû du roja şemiyê nehê sibata 2019 ew xole bi dawî anî bawernamayên beşdariyê li ser beşdaran hatin belavkirin. Xole li Ofîsa Sekreteriyaya Yekîtiya Qutabiyên Kurdistanê li Hewlêrê rojane 4 demjimêran ji aliyê rahînerê Xolê medyakarê Kurd Umar Azîz ve dihat dayîn û ciwanên ku beşdarî di Xolê de kirine dibêjin ku wan sûdeke baş jê wergirtiye û wisa behsa wê ezmûnê dikin. Du rojam hatin xolekîya rahînaniyan ser Mobile Journalism. Ev xole ji layê Yekîtiya Qutabiyan Xwendevan û lawanê Rojavayê Kurdistanê hat çêkirin. لقال يكيتيا قطابيان كردستاني أفضل أم الفيديو حاضرا وأم علم عندن شوا أم عند ورسر صحافة الموبايل بو أم علم عندن شوا أم تقريرك بموبايل تشيكن عمر عزيز أندامي أوفيسا سكرتاريا يكيتيا قطابيان كردستاني راهينري خولي قلت أو هردم آمادنا بو آليكاريا هفبش بيكيتيا خوندوان وجوان ديمقراطي كردستاني روجافارا وچي بيوست بجي دي پیشکش بکن خدمتا براين خوبكن أرمانجا خولي داخويا کرن ام وكو مكتب سكرتارية يكيتيا قطابيان كردستاني خدمت قطابيان داينه هر شولك و هر خدمتك هوالد ما بيوستي بهابيتن الفيري ما بيتكرن موبايل جورناليزم يكك شوازك للشوازه كان امرازي راغاندني كروشا منوسان بكاري ديرن بو جيرانوي تشيرو ريكورد كردني و اكسبورت كردنو طواوي اشكاني رابورتيان فيتشركي ميدياي بينراو اتواني بموبايل بكي برپرس شاخی هرما کردستان یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا احمد محمد امین آماجب وان چالاکیان دکود بیجه و اوید روژن بیدجی خولن جور بجور پیشکشی جوانان و خوندکارن روجاوای کردستانی بکن. ما خست اف خولهانا که لدارخن که یک جوان خوله مقدس برنامجی مدى وكو يكيتي كم دوراتن يان كورسن جورا جور يعني جالك مجارات دابكن چالاکی و خولن روشنبیری و مدیایی در انجامین ارینیل با جوانان انجام دادن. به تایبەت کو سوود جوان بێدیتن و بێکەونەت خزمەتا خوێندن و خوێندەکارین کوردە داکو کەسایەتا جوانین کوردیان ڕۆژاوایە کوردستانê بەهێزتر بکە و کاربەت پاشە ڕۆژێدا خزمەتا خەو ملەتێ خۆی کورد بکە وەکو پرانیا جوانان دەبێژن.